Petrović. 23. Kristina Svetec. Broj 30. Lucija Cvitanović. 36. Tina Virt. I 38. Renata Petrović. Stručni stožer u sastavu Goran Brđe, Ana Vidaković i Goran Trajkovski. Za ekipu Zaveta danas igraju sa brojem 1 Helena Šegota, broj 2 Stefani Toskor, broj 3 Ana Debelić-Šestan, sa brojem 6 Larisa Topolovec, sa brojem 7 Alijana Kernius, broj 8 Jana Budić, broj 10 Nikolina Pleša, sa brojem 11 Mina Brusić, broj 15 Nika Pleše, broj 16 Petra Leverić, 24 Marijana Kovačević i 25 Katarina Šurković. Stručni stožer Mateo Hrvatin, Igor Saršon i Željko Vujmilović. Utakmicu sudi sudački par iz Ogulina, Ivana Kirasić i Vlatka Stipetić. Delegat utakmice Robert Kover iz Zagreba. Kao i obično imamo jednu cijelu rezervnu postavu Zaveta na tribinama od koje očekujemo podršku kao i obično.
Još jednog Breša. 2-3.
Stefano Giusto, 7-6. Pedros, time out.
Nicolina Frescia, buona sua paura. Dopo che ci abbiamo fatto le pette,
Dakle, prvo što ste bili najbolj stano sada, vidite da ste blizu. Ipak pogodak pusti, prekinuto do kraja, ajmo blizu smo.
Victorina Duša. Minus 2 u posljednjoj minuti.
to hold the papel.
Dobra, to już jedna 16-25. Lina Lucic.
Obremović, Bjelorusik plus 11.
Sergio